like this. Hey, like this. Nabinzibwa bo kurinda omugyera ogu n'obwitwena. Itwe nk'abakozesa b'amizi konka nimwe abo mu community. Kugira ngo mwena amizi nitwe tukora kintu tugakoze. So mwenu tubaha omuringa go kugira ngo ohimuri mwena making sure ngo amizi mwagakozesa je. Wakwate ebintu bya plastic okabinaga iyo wabona bikaba yago ikatwara mu mugyera gwitu amizi gashikara. So no bushobozi bwawe uri mutwena abembezi ba government abembezi abatori muri yaashaba take products. So message yanje kabeje ujangu reka tuyonje amahamba gitu tuyonje emigyera yitu tutashuka mu buvera. Yes, thank you so much, madam. Yene tuyonje kutema imitega yice kugira ngo amizago yiyonje. So nkabe ndashaba twata nise ubundi byo buhanga. For this lady, please, 10 kilometers category. 10 kilometers. She wins herself 800,000 Uganda shillings. Okay, photo moment now. Let's all step up. Hey, Mwijom Bisani, come and check a photo.